Salibonani balaleli, siyathokoza ukubana sidibane njalo namhlanje kuhlelo lwethu oluthi lona buza iBhayibhili likuphendule. Ngithemba ukubana ngeviki elipheleleyo sibe lethuba elihle kuzifundo esazitholayo. Ngithanda ukukhuthaza kini balaleli ukuthi nxa lolu hlelo luqala thatha iBhayibhili lakho losiba lakho loba i-ballpoint pen ukuze ubhale amavesi nxa abafundisi bekhuluma. Kuba abadala silungise ukubana inombolo elizaziphiwa khona lapha lingathumela umlayezo loba iWhatsApp utsho ukuthi hey ngifisa ukuthi ngizwe okwedlula lokho engikuzwileyo loba ngifuna ukufunda okwedlula lokho engikuzwileyo. Thumela umlayezo wakho ulakho ukubana uthole izifundo lokubana uzuzele iBhayibhili elingelakho. Abantwana okhekhe abancane kuvikelizayo sizalungisa imvuzo yalabo abazakuphendula imibuzo. Namhlanje ngikhamba labafundisi bami ababili abakompofu, impofu special. Ekuvike ephelele benomfundisi uChuma lomfundisi uKhohlisa. Kodwa namhlanje ngihamba labafundisi bami ababili, umfundisi umpofu lo mfundisi umpofu. Bafundisi bingelani abalaleli, mina ngihle ngizitsho ukuthi mina ngumfundisi uEsindlovu. Siza kuxoxa sonke namhlanje. Bafundisi bingelani abalaleli. Salibonani balaleli, okhulumayo ngumfundisi umpofu uCK. Salamukela esifundweni sethu sanamhlanje. Salibonani balaleli, okhuluma lani umfundisi uOmpofu. Siza kufunda ndawonye namhlanje isifundo. Siyabonga. Siyabonga bafundisi. Kanje namhlanje sikhuluma ngani? Khanya sile ndaba ethathekisayo namhlanje sifuna ukuyibamba lapha. Sikhuluma ngani kanje namhlanje bafundisi? Namhlanje sikhuluma ngesifundo esithi sona ukuveza amanga kaSathani. Ukuveza amanga kaSathani. Hey, lisiphathele indaba ezinhle bafundisi. Ngamanga bani la akaSathani? Siyabonga. Siza ngena ke eBhayibhilini. Yikho lapho siyathola khona amanga uSathane awaqambayo. Genesis chapter 3 iverse 4. iBhayibhili ithi yona inyoka yathi kowesifazana kalikufa. So lapha sibona uSathane ekhuluma amanga lapha. Kungenxa yani sithi ngamanga lawa awakhulumayo. UGenesis 2 verse 17 uNkulunkulu wachasisa waveza ukuthi uAdam angadla isihlahla esokwazi okuhle lokubi uza kufa lokufa, abantu bazakufa. Kodwa uSathane ubuya ephikisa uNkulunkulu eqamba amanga esithi kalikufa. So amanga uSathane aqambayo mayelana lokufa ukuthi abantu kabayikufa njalo. So usezama ke ngendlela zonke namhlanje ukuthi agcwalise amanga akhe akhulumayo ephikisana loNkulunkulu esenzela ukudonsela abantu emnyameni. Kufana lalokho lomunye undoda owaye efuna imali zabantu esithi yena uyakhipha abantu umbukhipha imkhoba umbukhipha izinto ezibahluphayo. So wayehamba emzini yabantu undoda lo afika athi hayi ngingafika ngikhuphi namuhla imkhobo yakho ngiyakhupha kusasa. Abe selala ebusuku. Abe sethumela abafana bakhe yabe ethumela abafana bakhe bayegebhela okunye kuyizinto egumeni khona lapha ebusuku. Hayibo. Angavuka ke kusasa ekuseni abe seyenza imininingwane yakhe. Abe sithi kulento elihluphayo la kulento elihluphayo abe uyabe kwathi abafana bagebhelenga ayivumbulula kwampana amazinyo edonki athi into athi lihlupha nansi. So wakwenza khona lokho abantu bengakwazi ukulamanga ngoba babe wabona amazinyo edonki antu ayibona indaba. So kwathatha isikhathi ukuthi abantu baze bananzeke ukuthi uqamba amanga. So uSathane ngenxa ukuthi waqamba amanga ngokufa ulamazinyo edonki amaningi agebhelayo esenza ukuthi amanga akhe angathi liqiniso. Kodwa khona kuyini kungamanga. Okuliqiniso ke eBhayibhilini yikuthi abantu bayafa. Ukufa kwangena ngenxa yani ngenxa yesono. Kodwa uSathane kavumelana lakho khona ukuqamba amanga abe sewagcwalisa ngokuhamba egebhela amazinyo edonki eqambela abantu amanga ngemihlobohlobo etshiyeneyo. So mfundisi utsho ukuthi ke amanga lawo angithi wakhuluma engadini yeEden. Yes. Ulokho wakhuluma la namhlanje? Ulokho eqhubeka la namhlanje. Ngoba abaningi lokho bekholwa ukuthi umuntu angafa kafifififi uyaphila kwenye indawo. Okwenza bakholwe ukuthi kulamazinyo edonki amanga uSathane aqambayo. Ukuthi sibili abantu bathi sakubona kodwa kungayisikho. Yena kule into zakhe azenzayo khona phana ukwenza ukuthi into leyani ngathi yakholakala ebantwini.
abantu bayafa sitsho njalo bafundisa abantu bayafa Yeah. kanti khona ukufa sibili kwavela ngaphi kwavela njani ngoba bakhona abanye abantu abathi bona kwadalwa savele kwadala ukufa ungamuntu esefile kuthiwa uNkulunkulu semthethe into ezinjalo Yeah. kwavela njani ukufa lithini iBhayibheli ngokufa Siyabonga mfundisi, ukufa akudalwanga. Ungananzelela kuGenesis 3 khona phana lapho esicine khona. uNkulunkulu wayethe lingadla lizakufa. iBhayibheli yaqhubekela phambili bisisithi yona ke uEva wasebona ukuthi isihlahla lesi silungele ukudliwa. Wasesidla yena. Wabuya wayanika umngakhe. Kwaba yikungena kwesono. Ngaleso sizatho ke ukufa kwangena ngokungalaleli umthetho ababewuphiwe nguNkulunkulu. Yeah. iBhayibheli ke kwabase Roma ngo5 ivesi ngelika 12 ithi yona ke ngakho ke njengalokhu isono sangena emhlabeni ngamuntu munye la ngesono kwangena ukufa. Ngokunjalo ukufa kwabehlela abantu bonke ngoba bonke bonile. Yeah. uRoma ofana naye ku6 verse ngelika 23 ibisithi yona ke inkokelo yokona kuyikufa. Yeah. Ngamanye amazwi ke ukufa kwangena ngenxa yesono kayisika ukuthi umlimo wakudala ekuqaliseni ukungalaleli lokweqiwa komthetho kaNkulunkulu kwangenisa ukufa. kutsho ukuthi ngenye indlela abafundisi lithi lina akula muntu ongafiyo Yeah. sonke siyafa Kunjalo. azimbe ngizwa kahle Uqondile. wonke umuntu okhona emhlabeni uyafa Kunjalo. indaba kulembuzo ke ngendaba yokufa yona le ukuthi kathi vele khona ukufa kuyini nxa kuthiwa umuntu usefile umuntu usesichile ubani kasekho sikhuluma ngani nxa sokuthiwa ubani kasekho iBhayibheli khonapho ilempendulo njalo. Kodwa ukuze sibe kwazi okwenzakala emaphethelweni empilo yomuntu kumele sibe kwazi okwenzakala ekuqaliseni. Kunjalo. So vele umuntu khona kuyini kuye kwathinta iviki eliphelileyo wadalwa njani. Genesis 2 verse 7. Inkosi uNkulunkulu yasimbumba umuntu ngothuli lomhlabathi yaphefumulela kuye umoya wokuphila. Umuntu waba ngumuntu ophilayo. Kunjalo. So lapha sithola izinto ezimbili ezibumba umuntu. Okwakuqala luthuli lomhlabathi. Lomoya wokuphila okwesibili. Bese kusiba isidalwa esinjani esiphilayo. So into lezi zombili kumele zibe khona ukuthi kuze kube lo muntu. Kungavele kwehlukane lokhu umuntu sefile. So ukufa yikwehlukana komthuli lomhlabathi isidumbu lomoya wani wokuphila. Into lezi zombili zingehlukana umuntu kasekho. Right. Akula isithwala. Asingeke wathi awungeke wathi ubona impuphu uthi nansi isithwala. Afuthi awungeke wathi ubona amanzi uthi amanzi yisithwala. Isithwala sibunjwa ukuhlanganiswa kwempuphu lani lamanzi. Kungavele kwehlukane khonapho akusela sithwala. So okuthiwa ngumuntu ukuhlangana komhlabathi lomoya wani wokuphila. Kungehlukana umuntu kanjani kasekho. So yikho kwenzakala nxa umuntu esifa. Njalo futhi enye into kumele siyibambisise lapha ukuze sizwisise kuhle. Kule gama lesikhiwa leli elithi soul. Igama leli eBhayibhelini kuthiwa umuntu became a living soul. Ungananzelela ukuthi umuntu azabe ngumphefumulo ophilayo kwase kuyimpumela yokuhlangana kwento ezimbili. Akufakwanga lutho emuntwini okuthiwa ngumphefumulo ophilayo kumbe ukuthiwa yisoul. Isoul yaba khona iyimpumela yokuhlanganiswa kwento ezimbili. Ungafunda uEzekiel 18 verse 20. Esikhiwa iBhayibheli ithi yona the soul that sins shall die. Esindebele ibisithi umuntu onayo uzakufa. Kuthi ukuthi eBhayibhelini nxa kuthiwa soul, nxa kuthiwa umuntu yinto njani yinye. Akula soul yokuthi ungayifaka egabheni uyibone. Kumbe akulanto okuthiwa yisoul eyafakwa emuntwini. Isoul, living soul yimpumela yokuhlanganiswa komoya lothuli lomhlabathi. Kungavele kwehlukane umuntu kanjani kasekho. Kathi manje bafundisi kulabantu nyangizwe bekhuluma ngesilungu bethi bona may his soul rest in peace. Babe sitshoni into bani abaye beyithi ukuthi kayibe lokuthula nxa kungelanto ukuthiwa yisoul ongayibamba. Babe sitshoni. Bantsho njalo sibili abanye baze bathi he or she has passed on. Abantu bakujwayele khona lokho. Kodwa ke njengobana ke singabuyela eBhayibhelini khona phana uzananzelela ukuthi umuntu
ukuze abe khona kuhlanganisa uthuli lomhlabathi lomoya wokuphila sokungumuntu kungehlukana lokho kokubili sokubuya ireverse sokuyikufa ungafunda ke eBhayibhelini lapha isigaba sakuqala sinanzelela umchumayelo ngo9 ivesi ngelika 5 lo 6 ithi yona ke lapha ngoba abaphilayo bayazi ukuthi bazakufa kodwa abafileyo kabazi lutho kabaselawo umvuzo kabasakhunjulwa uthando lwabo lenzondo yabo lomona wabo sokubhubhile kabasayi kuba khona kulokho okwenziwayo ngaphansi kwelanga ngamanye amazwi idli kubeke kucace ukuthi ekufeni konke kuhle kuphelele khonapho isigaba sesibili emfuna ukuthi sisinanzelele ukuthi nxa umuntu esefile uyabe kusiphi isimo ungafunda kuJohane ngo11 ikakhulu ukhangela u11 kusiya ku14 sihlangana ke lesehlakalo uJesu ehamba lapha emhlabeni ephila uyabikela ukuthi uLazaro uyagula abe sesithi hayi yazihlalela aqhubekele phambili abe sesithi ngemva kwaloko kulandela umbiko ukuthi uLazaro sefile abe sebuya ngemva kwensuku ezine nxa ebuya uyafika aduduzane labodade wabo laphana abe sesithi asambeni lengitshengisa lapho elimbeke khona nxa efika ke uthi giqanini ilitshe lelo elilifakileyo emnyango ebhalwini lapha babebeke khona uLazaro nxa esemvusa ke uLazaro ukutshengisa ukuthi ekufeni komuntu abanye bathi uyezulwini abanye bathi uyegehena abanye uyathi ukutshengisa wayengekho ezulwini uJesu kazange abheke ezulwini kodwa ke wabheka ebhalwini lapho kwakubeke khona uLazaro wasesithi Lazaro woza lakanye uLazaro wasesenza njani wasesiza waphuma kutshengisa ukuthi kazange ehle evelela ngapi ezulwini isigaba sesithathu emfuna ukuthi siye kuso ngifuna sikhangele lapha aMahubo ngu146 ivesi ngelika 4 kulamazwi aqhakathekileyo ukuthi asicacele ukuthi umuntu yabe kusiphi isimo uthi yena ke lapho esifa iyabuyela emhlabathini la ngalolo suku amacebo akhe ayaphela kuhle kuphelele khonapho ngize ngikhumbule umzekeliso lowo ukuthi umtshova wawugijima uvela emalokitshini usiya edorobheni koBulawayo nxa usufika ebridgeini engubenja laphana wasutshaya iviri laphambili ke umtshova wagiqika kathathu abantu ababephakathi balimala kugoqela lo conductor umtshova ubizwa kuthiwa nguwindi nxa usufika lapha umtshova ungakabhewuki yena wayesithi makhi wahlanganisani nga44 uthe nxa esehlelwe ingozi ke wahle waba unconscious khona phana wathwalelwa esibhedlela engazilutho ngoba wayesefe amahafu nxa esesibhedlela phana bamncedisa athi nxa ephaphama ukutshengisa ukuthi ekufeni umuntu yabe umcabango yakhe ihliphele khonapho nxa evuka ubona omongikazi labodokotela abe sekhumbula isehlakalo sokucina lapho ucinele khona umcabango wakhe abe sesithi hlanganisani nga44 makhiwa kusithi ukuthi ekufeni umuntu kazi lutho yikho lo Lazaro ngokwakhe kasizwa ngoba wabuya waphila futhi uLazaro ukuthi ngeke ngabona lokho ngahlangana lozibani kwenzakala lokho ukutshengisa ukuthi ekufeni umuntu kala lutho alucabangayo uJobe ke uyangithathekisa isigaba sesine uJobe ngo14 ikakhulu ivesi ngelika 21 ithi yona ke amadodana akhe angaze adunyiswe yena kazi lutho ngamanye amazwi amadodana nxa elawo amadodana efunda baphase benze kuhle esikolo euniversity baphase yena nxa esefile konke khona lokho kubonwa ngabaphilayo nakazi lutho abasemsebenzini bangaze badimothwe emsebenzini kwesinye isikhathi ba retrenchwe kasoze abancedise ngalutho ngoba yena usenjani usefile woke kwesokunjani sokuphelile so ke yisimo somuntu ekufeni sona leso mfundisi ngakwelinye ilizwe ngezwe kuthiwa kulomuntu imota yafa basebesithi imota lesifile umuntu lo ofileyo lapho beyisiqholo ngakho njengoba beyisiqholo badinga uswazi bakathi isidumbu uthi wena siyakwazi usaphila wawuyisiqholo ukuthi awufuni kungcwatshwa bakhuluma laye uyakubona lamangcwabeni abantu besiyakhuluma emangcwabeni bekhuluma labafileyo kuyabe kuhamba njani khona ukuthi bakhulume labafileyo uthi wena abantu laba kabezwa manje bakhuluma labo njani
ngicabanga ukuthi khonokho ngamanga wona lawana kaSathani abaloko befuna ukuqhubekela phambili kodwa iqiniso ukuthi njengoba iBhayibheli selichila ukuthi babe sebekhuluma nje even lokusikhathi isidumbulo sana sona kasisezwa lutho ngoba ukwazi ukuphelile yikho lamajoni izolo babe sithi bangathola umuntu oyabezibulele ngokuzibophela bayakhahlela konke akungasezwa lutho ngoba kwabo sokuphelile ke sokungumhlabathi ususele lapha. Hey, siyabonga abafundisi. Ngifuna ukubuza ukuthi kule ngoma eyayihlatshelwa ethi bangapho khokho bethu. Athi ovumayo basemazulwini. Basithiyela indubeko zomhlaba. Abantu abafayo okhokho bethu sibili obaba bethu izihlobo zethu yabona amangcwaba agcwele lapha iganga lonke leli. Sibili bangapi ngoba kulabanye abathi bona basezulwini. Kulabanye abathi bona basegehena kulabanye abathi kule ndawo uthaye purgatory bangapi nxa singadinga sibili ngoba inkulumo ekhulumileyo mfundisi ukuthi bathi he has or she has passed on. Icabanga ukuthi abantu bayahamba baye kwelinye ilizwe lizakhumbula ukuthi labo Faro beGibhithe wayethi nxa esembelwa lapha nengcwatshwa kufakwe le golide phakathi kuthi ukuthi kulempilo kwenye indawo. Kungenzakala yini ukuthi kule impilo kwenye indawo kumbe ezulwini ukuthi basemazulwini laba bahlabelayo kumbe basegehena bangapi abantu abafileyo? Ya iBhayibheli ke khonapho iyacaca ngoba iBhayibheli ilempendulo zonke. So eBhayibhelini iBhayibheli iyasitshela ukuthi umuntu angafa loba akade emubi loba akade engcwele uya ethuneni. Yebo. Hayi ezulwini hayi futhi egehena hayi futhi epurgatory. Nansi indaba lapha Imisebenzi chapter 2 iverse 29 ithi yona iBhayibheli bazalwane ake ngikhulume kini ngokucacileyo ngokhokho uDavida ukuthi wafa wembelwa leliba lakhe lisekhona kithi kuze kube lamuhla. Verse 34 ngoba uDavida akenyukelanga ezulwini kodwa yena uqobo lwakhe uthi inkosi yathi enkosini yami hlala ngakwesokunene sami. So iBhayibheli lapha icacile la siyakwazi imbali kaDavida ukuthi uDavida ekucineni kwakhe wayesethethelwe uNkulunkulu. Singathi thina wafela esandleni sikaKristu. Kodwa lapha abapostoli bechumayela baveza ukuthi wayengayanga ezulwini wayelokho ekhona ethuneni bayacaca ngokusobala. So umuntu ongcwele angafa kakulaza ukuthi passed on usethuneni ulindele usuku olubekiwe nguNkulunkulu lovuko. Umuntu omubi angafa even athe isigebengu esinjani kayi kuthi egehena usethuneni. So abafileyo basemathuneni balindile emathuneni. Phela ngabe abantu abafileyo bangafa bayezulwini ngabe kulula ngoba ngaba bangcwele bonke ngabe bagibaba ngabe kule vigoroni lapha ekufeni la ngaba abantu bachaya ivigoroni mina semfuna ukufa ngiyengena khona abantu uyayibona indaba. So kodwa abantu abafileyo basemathuneni yikho kuzamele uJesu abuye azovusa abangapha basemathuneni. Ngabe kuthiwa sihamba ezulwini ngokufa akula sizathu sokubuya kukaJesu. Ngamanga kaSathani wonke lawo mfundisi. Ngamanga kaSathani ngamazinyo lawana edonki asithe ayegejele lawana ukwenza ukuthi abantu bathi umuntu lo uyakhupha izinto. So uSathani ulamazinyo akamaningi agebheleyo esenza ukuthi abantu bakholwe amanga kabani akhe ukuthi abantu abafi bona besifa ngokucacile eBhayibhelini. Nasi indaba balaleli ngithemba liyayizwa ukuthi okhokho bethu abathandwa bethu basemangcwabeni. Omunye umuntu wathena emangcwabeni lapha abantu balala bonke engikutshoyo ukuthi kulezicebi izikhulu abayanga kubalele bonke khona phana ngakule ndawo engelanketha bechabi semangcwabeni. Lo abangazi kube iminyaka emingaka esidlulile abantu abanabalele emangcwabeni. Ngifuna ke lichasise bafundisi singakahlukani lapho ukuthi indaba yokuthi umoya lwana kawuyi ezulwini abalaleli ngifuna bayibambe kahle ukuthi ngoba abanye bathi bona hayi umoya kawufi okufayo inyama. Ake sibuyelele ngiyazi ukuthi lithintile kodwa ngifuna siyichasise kuhle singakayichi. Ake siyichasise indaba le. Right, indaba le ivela laphana kuMchumayeli ngo12 verse 7. Anti iverse ithi yona umoya ubuyela kubani? Kumnikazi. So abantu bathi nxa umoya ubuyela kumnikazi ukuthi uyabufika kulamabhokisi ezulwini. Kodwa ngolimi lweBhayibheli
iBhayibheli laphana kayitsho ukuthi kulo moya kaDube, umoya kaNdlovu uDube ngafa kuba lo moya wakho ondlo. iBhayibheli itsho ukuthi ophilisa abantu nguNkulunkulu. So nxa umuntu esemile ukuphila akutsho ukuthi umoya wakhe ulebhokisi ezulwini. Hayi, nxa kuthiwa umoya ubuyela kumnikazi laphana indlela yeBhayibheli eyokuveza ukuthi uNkulunkulu nguye ongumthombo wokuphila. Akula muntu ongaphila uNkulunkulu enjani engekho. Ngoba uNkulunkulu nguye ophilisa obani abantu. Lezi nyamazana futhi ziphiliswa ngubani? Nguye. Yikho futhi kumtshumayeli khona phana ku chapter 3 kuthiwa ukufa kwenyamazana lokufa komuntu kunjani? Kuyafanana. Akula ukuthi umoya wenyama wendlovu ugcina lapha umoya womvundlu ugcina lapha kungafa. Nxa kungama ukuphefumula akusela mpilo. Akusela mpilo. Njalo. Kunjalo sibili mfundisi ngoba ekudalweni khona phana uNkulunkulu kazange athatha umoya kwenye indawo. Waphefumulela umoya wokuphila emakhaleni. Kuyafanana lo Gates yena lo esilayo lo Gates lo. Siyazi sonke ukuthi simthatha eKariba ngale emfuleni uZambezi. Nxa amaGates ehamba njengoba ke kwela kithi khona phela khona apha kobulawa yahamba. Ungabona ehambile khona phana kakuthi ukuthi amanzi ona lawana yiwa achova amaviri lawana kube lamaGates amanzi lawana ayabuyela ngale. Kabe kuphelile ungaswitcha on emdulini ayavela amaGates ungaswitcha on kuyaphela. Kunjalo ekufeni komuntu. Isitiki somentshisa nxa ungakasisebenzisi yabe silekhanda lona lana elibrown elimnyama lona lana ungavela usilayiti isitikiso nesiyana ikhanda lana liphele sokuphelele kakuphindi kube nomentshisa futhi so yikho kwenzakalayo ekufeni komuntu ufa kuhle kuphele asale kuphele umuntu ecebeni likaNkulunkulu onguye wasungula izinto zonke ngumtombo wezinto zonke. Balaleli ngithemba liyayizwa liyayibamba indaba ukuthi umbheda wethu sonke sizalala kiwo kumbe ubuphila impilo enjani kusengcwabeni. Abafundisi bazayithandulula indaba nxa siya phambili ukuthi kwenzakalani ngale. Kodwa namhlanje sikhuluma ngokuthi wena nxa sekuthiwa ufile, nxa kuthiwa mina sengifile uyalala engcwabeni. Siyabonga kakhulu bafundisi ukuthi lisichazele kangaka indaba eqhakathekileyo. Ngilethemba lokubana abalaleli baphathisekile. Lingalibali ukubana lisithumele imbuzo yenu kunombolo eziphiweyo kulolu hlelo. Lingalibali njalo bana silemvuzo yabadala labancinyane. Umuntu omdala ungalalela izifundo, ungacela izifundo, siza kuncedisa ukubana wenze njani njalo sikunike iBhayibhili elingaba ngelakho. Abantwana ngilithembisile kuvikelizayo lilalele liza kuthola imvuzo yenu. Umlimo lomusa kaliphathise sihlangane njalo ngesikhathi esifananayo kuviki elizayo. Siyabonga, inkosi ibelani, inkosi libusise. Amen.